mu buzima hari abantu tubona tukifuza kumera nkabo, tukifuza gukora nkabo, tugatera imbere nkabo, ariko kandi tutazi amateka yabo n'ibihe baciyemo kugira ngo babashe kubaka izina. Ni benshi bagiye bakora ibikorwa byinshi byagiye bikundwa, biramenyekana hirya no hino, bagenda bavugwa, bandika mu binyamakuru, ariko kandi kenshi abantu ntibakunze kugaruka ku mateka yabo, ubuzima baciyemo mbere y'uko bubakisha izina ryabo. Kubaka izina biragora, bifata igihe kinini cyane, ariko kandi kurisenya ni umwanya muto. Abafaransa barayamaze bati derrière les hommes les plus forts se cache une histoire. Ati nyuma y'abategetsi bakomeye cyangwa se abantu bakomeye ku isi bubakisha amateka, baba bafite n'izindi nkuru ku marido zitangaje cyane. Isi ni ishuri, hanyuma umwigisha akaba ubuzima, aho umwarimu w'ubuzima atandukaniye n'umwarimu usanzwe wo ku ishuri. Ni uko umwarimu w'ubuzima atanga ikizamini mbere y'uko atanga amasomo, mu gihe umwigisha usanzwe cyangwa se umwarimu usanzwe abanza gutanga kwanza amasomo, hanyuma akabona gutanga ikizamini. Isi ni umwarimu ukomeye cyane, ukwigisha buri mwanya, hanyuma amasomo akaba igihe nico kirimo amasomo yose. Bishobora kukubera cyiza cyangwa se kibi bivanye n'igihe urimo, ariko hari abatangiye ari bibi cyane hanyuma basoza neza, ariko kandi hari n'abatangiye ari byiza hanyuma bagasoza nabi. Ibyo buzima biragoye, bisaba kwitonda ukabigendamo gahoro gahoro. Uyu munsi mu nkundire tuze kugaruka ku nkuru y'ubuzima bw'umwanditsi wa filime ndetse agakina na filime. Ni umwe mu badamu bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu nkundire uyu munsi tuze kugaruka ku mateka yiwe, turebe mbere uko byari byifashe mbere y'uko yandika izina kugeza n'uyu munsi abyitwayemo neza muri filime. Yitwa Fanny Lavine. Mbahaye ikaze, nje ndi Muragwa Moise. Ushobora kandi gusanga izino nkuru abandi cyangwa se ugakora subscribe aribwo bwa mbere ukurikiranye kino kiganiro, kugira ngo uzoze ubasha kumenya byinshi bitandukanye tugenda tubategurira. Ku mazina yiswe n'ababyeyi yitwa Faxine Uwimana, yamenyekanye ku izina rya Fanny Lavine. Yavutse ku itariki ya 19 Munyonyo mu mwaka w'1993, avukira mu ntara ya Muramvya muri komine Bukeye. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 8 b'abakobwa gusa. Fanny yize amashuri ye mato mato kuri école primaire Bukeye ya mbere, ayisumbuye cyangwa se secondaire ayiga kuri lycée communale Bukeye, aho yagarukiye mu mwaka wa 10 kumva zuko bitakunze ko akomeza, kuko yaciye twara inda cyangwa se imbanyi ku myaka 15. Muri ico gihe ibintu ntabwo byamworoheye na gato, kuko iwabo avuka bamaze kumenya yuko yatwaye inda baramwirukanye, biba ngombwa yuko aje kubana n'umugabo wamuteye inda, kandi bose bari bakiri abanyeshuri. Amaze gushika ku mugabo, umuryango umaze kumwirukana, umugabo nawe ntabwo yamwakiriye neza, yamufataga nabi mu buryo yamukubitaga akanamuboreza igufa. Fanny yakuriye muri ubwo buzima bwo gukubitwa n'umugabo. Ubwo yajyaga mu rugo ntabwo ibintu byari byifashe neza. Nyuma abonye yuko ubuzima bwiwe bushobora kuja mu kaga, yafashe ingingo yo kuva kuri uwo mugabo akagerageza gusubira ku ishuri, ariko naho nubwo yasubiye ku ishuri ntabwo byigeze bimukundira namba. Ubuzima bwakomeje bumugora kubera yuko atari afite umuntu umurihira ishuri kugira ngo abandanye cyangwa se akomeze kwiga. Nyuma kuko nakubwiye yuko ubuzima ari umwarimu ukomeye cyane, nibwo yashakishije ikindi yokora wenyine kugira ngo abashe kubaho n'abana biwe bari bamaze kubyarana 2 n'uwo mugabo wiwe babanaga nawe utari umworoheye muri ico gihe. Fanny akiri mutoya ngo yari afite inzozi yo kuzoba umuntu ukomeye cyane, kandi yavuga yuko ayibonamo impano yo kwandika. Ariko nyuma amaze guhura n'umukinnyi wa filime witwa Happy River, nawe akamubonamwo impano idasanzwe yo gukina
amafilime cyangwa se ireresi, yahise amushyira muri filime yise Ubuzima, ari nayo filime ya mbere Fanny Lavine yatangiye gukinamo. Fanny nibwo yamenye yuko ashoboye nawe gukina filime, amaze kubona yuko afite iyo ngabirano. Nk'uko akiri muto yavugaga yuko yari afite impano yo kwandika, byahise bisa nk'aho ahumutse amaso. Hanyuma nawe atangira gukina filime, arabikunda nk'uko bari baramubonye muri iyo mpano. Nyuma yatangiye nawe kwandika filime, anashinga n'ikigo yise 3FA Films Company, Fanny's Fun is a Family. Kugeza ubu ni ikigo cyigisha ibijyanye na filime yise Burundi Film Academy. Mu kudacika intege kwiwe byatumye abo uwo ari we kuri uyu munsi. Nimba mwumva izina Fanny Lavine mu binyamakuru cyangwa se muri filime zitandukanye zica kuri YouTube channel, ni ukudacika intege kwiwe. Zimwe muri filime zagiye zikundwa harimo nk'iyitwa Umupfakazi series, ni filime ikunzwe cyane. Ibi ngibi byo gukora ndetse no kutaryama kugira ngo abashe kugera ku iterambere ryiwe ndetse no ku ndoto ziwe, mu kwandika filime, mu kuzikina neza. Benshi bavuga yuko urebye filime za Fanny Lavine akenshi zigaruka ku buzima bwiwe, akenshi akina ubuzima yaciyemo. Ikindi wamenya ni uko bivanye na filime yagiye yandika yoronse trofe cyangwa se agashimwe ka filime nziza. Ni igihembo yatwawe na Festicab, kimwe mu bihembo byamutunguye muri filime yitwa Urugendo. Hari byinshi nawe ushobora kuguca intege bigatuma wumva wakwiheba, ariko no gutera intege nyuma y'ubu buzima ashobora kuba ubundi byiza, kuko ubuzima ni nk'irangi rishobora guhinduka umwanya n'umwanya. Ushobora kuba kuri ino saha wumva uri mu irangi cyangwa se kala yirabura, ariko birashobora guhinduka ikaba umweru, hanyuma nawe ukamwenyura mu bandi. Ukiri muri buno buzima ntugacike intege, kuko byose birashoboka kandi ugashika ku nzozi zawe. Ikibazo ni uguceceka, ntushike ku nzozi zawe ngo zirwanire, kuko aho ushaka kugera hose uraharwanira ukarara ijoro ryose udasinziriye ushakisha ukuntu ushobora kugera ku iterambere ryawe, kuko utabiharaniye nta muntu n'umwe uzobiharanira ku bwawe. Ndabashimiye kuba mukurikirana kino kiganiro. Tubeho kugira ngo tubashe gushika ku nzozi zacu kandi tubiharanire. Ibiduca intege ntibizabura, ariko kandi ukishyira mu gukora kugira ngo ubashe kugera ku iterambere ryawe. Mukomeze mugire ibihe byiza.